Kejantian National Council JNC mentakasi ke Shtarik Ujemmang Arjar Arpusan kalalet bantu kelar mardoar halor ke jingsyak penduk kam ki kendaingut ki lokal home guard ki balatrai la kombashi pau bat khatsan snem hapo kapo grid kliriat East Giant Hills. Kaseng hadian ke jingyok jingtep jongka halor ke jingsyak penduk kam kita ki kendaingut kalalet banyak kenduk mar khmat po chief manager kapo grid kliriat ubakerteng usana tanu das pada ke jingya keren kaseng kalau bu kajing keli bahkan du karukam la penduk kami kita ki home guards bantrai hapo kani ka pogret nak liang chief manager ula pentem maka jingle ya kani ka kam kadai halor kajing yo hukum nak sarkar jalla badah ka jaka kita ki khendai ngot on sabujli no taki wei pat ki agency ki bana po ka sarkar kami Presiden ke JNC ubak sambor miling dok haba ai jingkran cekilat pathai khubor ula ong baka seng ka penramjur yakani ka jingle jongka sarkar jalla namar hangni ka pen isai baka sarkar jalla kamburam shu yakatanat civil defense jongki home guards jongka jalla bat labu jingkeliru balada ka sarkar jalla hi kadang shania beriu na ki banabar ni na kita ki agency ke banabar ke jalla tekan mentoi ayu baka sarkar kan bu yakani katanat civil defense jongki home guards apo ka jalla Shushu Presiden ke JNC ula ong bakatanat civil defense jongki home guards kala bantrai tang hapo ke jalla kat bai kita ki agency jong ke sarkar kami pat kila bantrai ha ru apon dia nakaliang ke seng habia keren bat chief manager kada wajur nakani ka pogret bakadai ban penne yakini ki khandai ngut bat baka kan dai ban penduk kam shi sendan nakaliang jong ka pogret ru kala pan por hadu santerik ban penbet yakani ka kam bat nakaliang ka seng kala ong balada ka pogret kam shamle ai ka seng kan le da ka bating ong presiden ka JNC Khadu nakaliang kaseng ru kalau ong bakan omsyong klik ti bat hakini kisngi ki bansawan ru kaseng kan salet banyak kendu bat minister badi pet yakini katanan pa omdai setia ban wan rap riu nabar kat baka jelahi kadang don ya ki briu ki balak bantrei ya kam namar ban chuyu rot ya ka hok jong ki trari kaseng hi kan ailat namar yakum kini ki jat kam jong ki home guards kajia om tang hang ni henry haki babun ru ki banta lakadai haki tanat sarkar haki private company ka sarkar kadai ban thu kilat kilanti ban bot chwa khamat ya ki brieu la jong khandang baka jingbu ikatanat civil defense jong ki home guards hapo ka jalla kanom long ka basep penkut presiden jong ka GNC upa sambor miling do niliang kayo ka Jantian National Council aden wana yo jing TV wakani ka power grid ka amini ko Benjrom ini ko East Giant District da penduk krak ka yaki kendingut ki homga wa neni na po Jantia ki yang i da kemensen ka wasaukia ni kesini na kiliang yang i ke JNC da hiari wo yachem wo he yang geni ka power grid o santudas wo da sign la yang geni ka notification wa kriya kam no yang geni ki kendingut i na kiliang keseni da wajuri na geni ka power grid wo to nek ka ya kini ki kendengut dah hak jingi kelam yang i wa kini ka power grid da chemi wata kini ka jingtmu ka yang ka wa thumno da ki witawan ki agency wo man kam kita ki security guard hapo kini ka power grid ta lengba ka jing yo approval gi na ka state government i hi na kaliang ka JNC snyawi wo penremjor ya kini ka state government ka umam ka jing bakli ne benta ki civil defense home guard yang ka Kajing sekiat hi hawa ka state government da em go ya ki civil defense ne ya ki home guard ile ap sejauh san approval ya kita ki central agency ne ba kini ki home guard ki yang i jegi kra do apo Meghalaya andre kini ki central agency jegi kra hawro ko vi gari India kita da hojing sekiat hi kam ka state government untuk wilayah go ya kini ki agency ki wanabar wa kini gi ya ki kra yang ka ki nong sunong yang ka state yang i Ihi kam ke JNC da wajuri na kini ke power grid ke jingi kelam ko yang i tu na kaliang ko yang ki depan por gini i adu kini ke singin kong ke singi war te ini kaliang ke sen da kini ke power grid bom ye ga upna ya kini ke kendengut ini kaliang ke sen hi da ulai da keluti ke wateng ne benta ke hop yang kari wa ke jat guru ko yang i ne ba kini ke jingle satho i bata fail ga nadu na ka state government da hagini kisngi ki wadawan na ini kaliang ka JNC wong kut ga kini ke jingi kelam ko yang idu ini da persangile awi kelam wa minister concern wa topat ya kini ka benta wa mto ilat ya kita ki agency ki wanabar hawadang em ki bru ki yang i ke agency yang ke state government ki yang i
Kani ke jing jam MJ ke do ini henry la dapat je haklen. Dapat je ki private company ki am po kani ke distrik ke yang ila. Yo wotok ki agency ki wotok yang ki security guard wanra gi na barba. Kani hi penpau go ke jing yo roj. Ya keri wa ke dak bru ko yang i. Kani hi penyo go ka sarkar. Mem chanya go lene ken po go ya kiri wa ke dak bru ko yang i. Ki wa dat train ki wa ya ka training ko biang wo man kam ki security guard. Ihi kwa ipa ka message ko clear cha ka state government wa kani ke jing elat ya kini ki company le ne ya ki office yang ka central government wa wanra ya ki agency ki wanabar man go ke jing kine ya ka jak po yang keri wa ka jak buru ko yang i te i kwa ipa ka message ko clear cha ka state government wam to elat go wat ya kini ki private company la ke jing sket wat ya kini ki cement plant la to elat go ya ki agency kam ka civil defense home guard ko yang i woman ki kam ka security guard me ba hakam yo yo to ka jing kerdo jam ko ka state ko yang i deman ka chawa palat handre ko open self i wana perdi kini ke jing do jam ka state government ko yang i dang perchang go we approval ya kita ki agency ki woman ki central agency wo le gi ya kita ka security guard ko yang ki po ka state ko yang i de ina ke yang ka sen percha jor ya ini heju por la kentu ya ka state government was nyau bhau per khatwa ya ka home guard department ke yang ka state ko yang i lada am kam bom je ka ni ka home guard department pun biang bru imam percha iwan ki wanabar kan rekat wadang je tan tu kilat kilupi wa u ikra swa ya kini ki home guard ki yang i ki am po ka state ko yang i